Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Musidɓe julɓe nene gotoɓe haray mi huuri to mi hurangol islam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray miɗo andintina ko e radio lawol kisal wonɗen ɗo ɗe fi o fatwa ɗi wonɗen e wadde ɗo hakkude Alhaji Bakar Diaré e docteur Madouri Bari. Hande ɗen ka docteur Madouri Bari ɗo ɗe fi o alhaali mo tawata ɗo ɗe ko nafoore molanade woni muɗum e ɓe musidɓe meɗen wadditiɓe ɗo ka radio lawol kisal tawi ɓeɗo ɓe heɓu himme ƴettugol jawdi maɓɓe ndin e fikra maɓɓe on ɓe wallitora fi yo jama on heɓu laawol ka nafitora fi ka dina ɗo ɗe. Joni noon haray ɓe mawɓe men ɗo tedduɓe meɗen ɗo ɗe hiɗen suuɗiɓe kamɓe kadi ɓe waɗan en ɗo ɗe e ɗi jababuyeji ɗo ɗe fi yen iw e niwre yahen e annora haray e karam ko en joni toon konngol haray to hoddal maskura. Jazakallah khair. Bismillahir rahmanir rahim. رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأرحب بكم في هذا المجلس الجديد، مجلس السؤال والجواب أو مجلس الفتوى، فأهلا بكم وسهلا ومرحبا. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo senide handuɗo yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeeyaɓe mofteneɗaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. hiɗen seedo ko kanko woni Allah goto o ala ɗimmo o ala tammo. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam wonde ko o jiyaɗo Allah kono ko o nelaɗo Allah ko o suɓaɗo suuta nela e meɗen nelira e meɗen fi yo en feewu yo en moƴƴu yo en male ka aduna e ka lahara. eɗen seedo yettino nelal ngal o jam faaki yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude ko o yoɓuno annaba ɓen fof e nulaɓe ɓen, yo juula e makko o juula e sahaba makko ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawata kandina jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe yiɓɓe wonɓe e heɗade e wonɓe e ndarude, haray on hiwrama, on weltanama, on du'anama, on tolnama kadi e tolande goo heyre ɗe tolanɗe men ɗe wonɗen e tolade ɗo fi e jabagol lande wonɗe e arde men ɗe mberu ko anduɗen kon. haray ko saɗi ko tooli e fuɗɗoɗen kisan lande ɗen ɗo arde ɗen su'alun warada ilayna مفاده أن امرأة تصلي خلف زوجها في الصبح ويخطئ الزوج أحيانا في الفاتحة، وإذا أخطأ فهي تفتح عليه، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ نعم. landal arngal ɗo ngal attingal arde ɗo ngal woko sonnajo o wi o juulay ɓaawa moodi makko julde subaka, kono e nder julde nden wonde moodi makko faljey ka fatiha, o faljita moodi makko e hoore ko sonnajo, taw si haray ella ala e ɗum ka sonnajo faljita moodi muɗum sihimo julnude faljitiramo janngugol aya mo o falji e mum on, ma ala wajhi l umum taw si sonnajo no sella ka o faljita almami, si almami falji tawi duhiɗo ala ɗon ko faljita ma duhiɓe wonɓe ɗon ɓen
ka ɓe anda ka almamin falji ɗon kono sonnajo on kanko himo andi ɗum woni landal ngal jabawol ngol nasalullah an yuwaffigana no dagani sonnajo on ka o faljita modi makko so falji tintini ka fatiha taban anden taho si almami falji harana ka fatiha si o ɗaɓɓali faljitede o tawan tigi faljitu hono ɗaɓɓirta faljitede ko so jentitike so yahi o ari o feƴƴali o dartike o fanki o habbike ɗo haray himo hana faljitede kono si tawi o falji tun o feƴƴi ma o acciti on aya ɗon o yahoyi e aya goɗɗo goo ma o accitingol cortewol ɗon o yano e cortewol ngol goo madama mana on bona few ko yo accide hoore makko nde wonno no sella ka on tigi diwa ayeje ɓaynaka fatiha o diwa ayeje o yahana si ɗayi ɗo tawi no satti ɗon ŋaɗi himo andi noon ko ka hoyi o yaw ka hoyi toon o ƴettoya toon mo a accitugol cortewol ngol fes o ƴetta cortewol goo amma si tawi mana on no boni few masalan ka fi heferɓe wowla o wi'a wattanoyɓe wonde joddi maɓɓe ko aljanna o woya ɗon koyo change koyo sellintinne ma joni ko fi yimɓe moƴƴuɓe ona wolede inna allazina amanu wa amilu salat kanat lahum wali jannatu firdausi nusulan o inna naru jahannama ɗon koyo moƴƴintinne kisan madama mana on no boni si tawi no mana on bona ko woni o andali aya on tertemo noon on haraynaɗo amma ka fatiha on kañum si o falji ko yo fallite hayso o dartaki ko yo darne o faljite ɗum ɗo komin haytol omom joni noon sonnajo no sella ka o faljita dariɗo si mannaki da simmemalo ka o faljita worɓe taban yen andi si almami falji taho faljugol almami on no jogui noneji ɗiɗi imma faljugol almami on ka memminalle mana o jooɗo ka o hanano jooɗade ma o immo ka o hanano jooɗade ma o yeggita turagol ka ruku o yaha tun o sujjoya ma o turo o yeggita ɓantagol o feƴƴa ɗon o sujjoya sifa ɗum yani ka harakaji ɗo siko noon almami faljiri ɓawo ɓen ko worɓen ko ɓe subbi hino lanumaki attasbihu lirrijali wa tasfigu linnisai sonna ɓen ko ɓe kellu almami mo do'ano jooɗade tayyo ka tayya arano o yegi tun o hawti ɓe waɗni kamɓe sonna ɓen worɓe yo wi subhanallah ko ɗon ɗo ɓuri sellude imam malik wi fof ko wi subhanallah worɓe rewɓe kono o hadis ɗo oɗo no holli wonde worɓe ɓen ko ɓen wiyata subhanallah sonna ɓen kamɓe koɓe kellu amma si tawi ko almamen falji ko jande yande ɗo kadi sonna ɓen koɓe kellu taban kellugol ngol ɗon almamen himo andi o faljigoy joni ko faala ko faljitede o ari o jangi aya on o ronko andude aya heerdo ɗon on ko hombo o waɗi yaha yiltito ɗo taban kellugol ɗum ay wonde ko nafata ala puisque ko waɗi ɗon ko tahsilul hasil koko heeɓi waɗugol wigol ko heeɓi wattugol kadi wonde yo wonu te wonino almami no andi o falji joni ko solution woni ɗaɓɓude kellugol ngol na solution ɗon kadi woɗɓe wigol ɓe subhanallah na solution ko anduɗo ɗon wono sella ka o faljita joni woɓɓe go karama koɓe go inni sonnaɓe naɓe faljutu koɓe fanko buude ɓay nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko o wi sonnaɓen kamɓe ko yoɓe kellu hollinaɓe wowlu kono ɗum ɗo ko si tawi ɗum ɗo ko naɓirte ko si tawi ko wiɗen kon hara ko ka memminalle o memmini ka o hanano memminade ma o ronki memminade ka o hanano memminade amma jande nden ko selli kon sonnajo on no sella ka o faljita hay wiwɓe hito sonnajo on ko awra ɗum ɗo ka janngugol mi tanginaki ɓe inna hito sonnajo on ko awra ka janngugol nafir noon wiwɓe kam wonde hito sonnajo on wona awra te min ko ɓen ɗon mi yaadi e muɗum si tawi o waɗirali hito makko ngon fi poɗugol worɓe e makko ko hito
e naturel makko on no yewtirtano ɗum ɗon wona awra haray idan sonnajo on himo wawi faljitude moodi makko ella ala e muɗum ko noon sonnajo si tawi almami falji worɓe ala ɗon ko faljita ko gorko tun woni e julnude sonnaɓe o yahi ha o saggoyi sonnajo gonno andi aya heedɗo ɗon on mo wawi mo faljitude komi andi kon wabillahi tawfiq. Sualu thani albawlu qa'iman walaw fi hawdi lhammam ma hukmuhu. Oɗo landi o wi woɓɓe daroto bawla daro hibba ndiyam hay si tawi ko ka pooji ka hurgo kon woni ñawore ɗum daragol bawla no dagi wonande gorko daragol bawla no dagi nen men Aisha radiyallahu ta'ala anha o maaki kala yeetiɗo en wonde nelaɗo darike bawli wota en gomɗinmo hadis wonɗo ka sunan Tirmidhi ka musnad imam Ahmad on ɗon athar no selli ha e Aisha kono nene men Aisha ko woni kanko o yi'ali ɗum ɗon kono la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o darike o bawli hadis wonɗo ka sahih Muslim ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shubatata qawmin ay mazbalata qawmin fabala qa'iman nelaɗo ari ha nokku ka yimɓe hibbirde ñooge yimɓe o dari o bawli o waɗi ɗum ɗo en mali bayanil jawaz awli udrin ko andano kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓurno wadde kon ko onno aada makko on ko toolagol hibba ndiyam kono noon o darike o wiyali kadi daratake hibbe ndiyam ko ɗum waɗi ɗo karma koɓɓe ɓe wi bawlowo yo ndaaru ko tawata si o waɗi ɗum ɗon ko ɗon woni bawlɗen hewtamo haray ko ɗum ɗon moƴƴanimo si tawi o tawi ko si o darike bawlɗen woni yiltata ko e makko mema ɓandu makko numa coñci makko ɗin haray ko yo daro si tawi so jooɗike tun bawlɗen hewta e ɓandu makko ndum ma coñci makko ɗin kono so darike hewtata haray ko yo daro ko ɗum waɗi laɗo sa sallam kana yartadu li bawlihi laɗo sa sallam o daranayno bawle ɗen ka si o hibba e ndiyam o dara ko honto hibbata ndiyam ɗan fiwota ɗe yilto e makko on tigui si tawi ko ka burure yo daru nokku ɗatuɗo o bawla ɗon ɗum hara bawle ɗen ɗe cikkoti tun ɗe naata nder ton so on tigui bawli ka satti e kare ma e pete si tappoyke cintogo yiltoto e on tigui wala kullin no dagi daragol bawla ella ala muɗum woni ko ka hurgo woni na ka hurgo ko woni si tawi on tigui tawi so darike si tawi na ka hurgo so darike yimɓe ɓe yiyaymo ko so jooɗike haray o surri ɗo haray ko yo jooɗo sinanu ko yaw ha o tawata ɗo yimɓe ɓen ɓe yiyatamo awra nde wonno huncugol awra muɗum yeeso yimɓe ɓen ko hunde harmude haray ma adda ilal harami fa o haramu kala ko waɗi ha goɗɗo waɗi ko harmi haray harmi ko honɗum bawlowo haɗa bawlowo ko haɗa ko fewtugol qibla ma huccugol qibla on ɗum ɗo no haɗa few amma o daragol ma o jooɗo ɗum ɗon o daranay no wirɗen noon ko tawata ko ɗum ɗon e woɗɗintamo memodirgol e bawre ɗen o waɗa ɗum ɗon wa billahi tawfiq. السؤال الثالث الدفن في قبلة المساجد وقراءة القرآن للميت landal tammangal ɗo ko musidɗo men landi o wi himo yi'a nokkeli buy yimɓe ɓen no surra telen ka qibla juulirɗe tentini yimɓe moko mbaɓe tedduɓe ɓen woɓɓe maɓɓe naɓatake ka berɗe ko ka takko juulirde ko ɗon ɓe surrete o wi himo yi'a kadi wonde yimɓe buy tentini tedduɓe si ɓe fatike ɓe jangante imma alqur'ana on fuu ma kanko ɓuri fande kon ɓe jangane yasin laabi imma laabi 50
ma laabi no heɓori wo fayda kono jiifa on tekkiri wo ko noon jangira woko on wonde ñawore surrugol yimɓe ɓen ka funnage juulirde koko haɗade nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki la tusallu ala alquburi wala ilayha hadis selluɗo ken laaɗo maaki wota on juulu e hoore gaburuji ɗin ta on daro e hoore gaburuji ɗin juulon o maaki ta on fewtuɗi kadi juulon ta on juulu e majji ilayha ta on juulu e majji mana ta on fewtu e majji juulon si tawi gaburu on noon waɗama ka fewtete juule ɗon ko hayta yimɓe fewta ɗon juula joni waɗuɓe ɗum ɗon ɓen ɓe defi yimɓe ɓen yoɓe lundo kon laaɗo haaɗi ko laaɗo maaki ta on fewtu gaburuji ɗin juulon ɓe addi gaburu on ɓe waɗi yeeso ɓeɗo lorri ɗum ɗo woni ko aada miɗo tañƴini ha ɓatti fellutugol mawɓe waɓɓe ɗum ɓen o maako nelaɗo ɗo ɓe andanomo wonde nelaɗo no haaɗi ɗum ko yiɗugol ko moƴƴi tawa anda jaka ɗum ɗo moƴƴa mi tañƴini sincinoɓe ɗum ɓen ko yoɓutugol waɗuɓe ko moƴƴi yoɓitaɓe ko moƴƴi ko ɗum wonno anduye on nde wonno wonaɓe surrede ɓen ka qiblaji juulirde maka nder juulirɗe maka nder cange juulirɗe ko wona yimɓe ni nalaniɓe ko yimɓe ɓe tawata no jogui teddungal e jama on no waɗani jama on imma ko karmokoɓe ma ɗum ko mawɓe gorol ma ko lamɓe nunɗunoɓe ma ko kamɓe okkuno leydi ndin ɗon ko heewi kon ko ɗin ɗon e itibaratiji ko ɗin tasakuyeji watta ɓe he ɓeɗo tanaɓɓe to waɗen ɓeɗo tañƴinagol wonde si tawi ɓe surrama ɗon ko karewete Allah hino juulete ɗon jangete alqur'an jante inde Allah awa nokkerigoɓe jaaray ɗon ɓe wirdoto ɗon ɗin ɗon moƴƴereji fof ko takko maɓɓe ɗon haray ɗum ɗon ko moƴƴi mujawaratu al ihsan awil husn ani bakkodirgol e moƴƴere ma ka moƴƴere wona e waɗede no gasa ɗum nafay on tigui ma hara ko wiugol joni wano ɓeɗo ɓay ko karamokoɓe ko waliyaɓe ko tedduɓe ɓe si ɓe surrama takko ɗo mo ari juuliɗon wa'ata wasi tawi ko juulirde wonde go ni tun o juuloy karaɓɓiɗi ɗon ko tañƴinagol imma kamɓe surraɓe ɗon ɓe naftoray ko wona e rewede ɗon kon ma wonɓe e rewde ɗon ɓen ɓe naftoray ko ɓe a surra kon sina ɗum haray nafoore ala ko ɓe waɗa ɗon ka hatman ko goɗɗum e ɗum ɗon non wayre ko ɗin ɗon ɗi ɗi noon ɓe hiɓɓidiri ɗin ɗon ɗi ɗi noon noon ɗi watta few si tawi ɓe en surriɗo goɗɗo moko ba tedduɗo en ari en waɗi ɗon dewe mo be dewal ko waɗi ɗon kon koka compte muɗum woni e yaade Allah ƴettata ñumitata e ko enen ko waɗɗen ɗon kon o jonna ɓeya ɗum o watta few haray o toñatale few enen arɓe waggol ɗon dewe si en waɗali no haniri noon fi ɓeɗo no takko ɗon ɗum moƴƴinta dewe men ɗen dalil muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande go juuli alansara o tooli ka juulirde ɗon e sera goɗɗo go aroyta e juulama o juuli kanko kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no darude ko woni julde kon tawi jaka juulaki o gayni tun o ari o sanni laɗo sa sallam o wi assalamu aleykum wa rahmatullah laaɗo maki wa aleykum salam wa rahmatullah barakatu irji fa salli fa innaka lam tusalli laaɗo ruttimo salminago inni yilto juula a juulale wonata ko neɗɗo moƴƴuɗo juuli mo juulta ko nelaɗo sa sallam nata ko neɗɗo moƴƴuɗo juuli hay ɗum kadi ko wurɗo namayɗo kono fi nelaɗo no moƴƴi ɓay oɗo o moƴƴinali julde makko nden jaɓaka laaɗo maki yilto juula a juulali laabi tati o inni laaɗo mi wata sinani andinan ko honno mi juulirta laaɗo tinnima ko honno juulirta itan fi en a juuli takko ka waliyu surra ma neɗɗo moƴƴo ka surra a juulali julde moƴƴere wallahi Allah jaɓirta sabu ɗum
haray ɗum ɗo ko faljere hanaka waɗede ko ɗum waɗi ɗin kaburuji fappu no fota e asede itte ma ɗum juuliɗe ɗen sottine goɗɗum e muɗum fi wota en lundone laten laɗum haɗu en hunde jarbende haray ko tana laɗum aga tan waɗu waɗen wallahi ko tana wallahi ko albalaw falyahdari alladina yukhalifuna an amri an tusiban fitnatun aw yusiban adabun alim allah wi yo rento dey ɓe lundotoɓe nelaɗo luutodira e makko o wi a waɗe ɓe salo wadde ma o inna acce ɓe salo accude yoɓe rento dey wota fitina heɓuɓe maɗo lette musɗita heɓuɗe ɗum ɗo haray ko jarrabuye noon juulirɗe bus kamen ɗo e leyɗe go'o haray juulirɗe ɗen no hiɓɓidira e gaburuji ɗin bal nokkeli go juulirɗe gaburuji ɗin ko ka nder juulirde waɗa hayni musiba bala toɓan no wawi goɗɗo inna joni a nelaɗo sallllahu alih w sallam kerenaka nder juulirde madina o woni kanko e aboubacar e omar inna nelaɗo naka nder juulirde o surra wona ka qibla o juulirde o surra kadi few ko télé nano nano qibla on o surrano kanko e aboubacar e omar ka chambre makko chambre nene aicha ko toon o surra wona ka nder juulirde few juulirde yanñama ɗum ɗon naati kono nane laaɗo yanñi ɗum ko sahabaɓe yanñi bal yajugol ha gabruji wonta nder ton wona fewdo hay sahabaɓe fewno taabinayi sen farli wonde sahabaɓe ɓe waɗi ɗum ɗo ko ma taabina ɓe waɗi ɗum ko faljere en ƴettata faljere nden waɗen dalil en ƴetten ɗum no waɗen dalil la abadan e kadi an surraɗo ma on ka juulirde ɗo ene laaɗo ɓe no eɓidire ɓe wonaɓe gotum o landi kadi fayin o wi mo yiya wonde yimɓe janggana e mayɓe ɓen alqur'an han ɗum ɗo ko modde joni ko modde fayida no fanɗi ka yahata e fatunde ronka yiide no waɗa kurunwol no ŋunu ne alqur'an no senda joni no waɗa alqur'an aji spécial senda jusuje no moƴƴina waɗa e ɗuma e honno wiyete e ŋaro ha moƴƴi hewte tum sende nokkel go kam yasin woɓɓe kadi no yahi multiplier yasin laabi 50 waɗi ɗum kadi ŋaro ha moƴƴi awa ɗum ɗon sewton awa ko yasin addana yasin on ɗon si tawi mbuuɗi ɗuuɗa ko adde yasin on ɗon si tawi mbuuɗi no ɗuuɗi haɓɓere moƴƴi adde alqur'an on ɗon adde alqur'an senda ɗon ko hawni kon yani fayda ko ɗaynodir hay ka diina o yiya joni goɗɗo ƴetta joni ko jusu timmuɗo himo fonti ayata mamina toni makko ɗin ɗo woni serenetimo ayatamo yilta ɗeri faraw seeɗa a menan ɗo timmi gasa o janggale hay hunde kadi jande ɓernde ƴettatake na jande noon miijagol tun na jande noon on tigi meminali toni ɗi meminali ɗengal ngal haray o janggale kadi ɗum ko munu fayda townatake ko tigi on ko woni toon ko ɗayidiro fi Allah ala toon ko ɗum waɗi karamokoɓe sunna ɓen ɓe inni ɗum ɗon baraji ala e muɗum ko ɗum waɗi imam malik kanko rahimahullah o landama si tawi wurɗo janggani mayɗo alqur'ana baraji ɗin hewtoyay o inni hewtota yetti dalil o inni wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa jazahu l jaza al awfa neɗɗo marasina ko o golli kon golle makko ɗen kadi o yoɓete ɗe o yiyay ɗum o yoɓe ha jodini timma no waɗi karama koɓe goo wi ɓe hewtay wona imam ahmad o wi hewtay ibnu qayyim ibnu taymiya ɓe fof hiɓe tawti ɗum ɓe sembini on riwaya ɗon cheikh albani no darti o inni hewtata few tawti imam malik maaki ɗon o ala kulli ko wiyete hewta ma hewta koko waɗira fi Allah kon jande waɗirande fi Allah alqur'an on tigi janggirali fi yo heɓu goɗɗum a fi enveloppe ji no wallina ma ɗo ɓayɓe ɗo ko patron ɓe na fi on ɗum on tigi janggir on tigi janggu fi Allah o wi ɗum ɗo ɗi baraji ɗo mi anni ke neldugol o fatiɗo ɗo ko ɗum ɗo wona yeddudede hewta ma hewtata amma koko wona janggirede commercial
ɗon no kan aslan baraji heɓata ko sakon ɗi hewto e ma ɗi hewta ko si heeɓi ke si yaha aslan jannguɗo on si o waɗirali fi Allah o heɓata baraji so heɓali baraji ko honno mayɗo on heɓirta baraji heɓata baraji ko ɗayne wonano ɗum ɗon fof wona ko hani amma si ko ɓiɗɗo jangi alqur'an anni yiɗi baraji ɗo komi jangi ɗo ko yumma amma ko ben an ɗiɗo ko ɓura tanƴinede kon hewtoyey fayde ɗen wawi wide pellet ko waɗi golle ɓiɗɗo on ko continuité golle mawɓe makko ɓen ko mawɓe makko ɓen golli ha o heeɓi si a waɗi ha hunde heɓike si nden hunde waɗoyi goɗɗum haray no wawi wastawi ko an kadi waɗi kono ɗum ɗo yimɓe no foti tertade oɗo o aada ɗo ɓay joni ɗum ɗo wonti aada moɓago yaha janggana fatiɗo yimɓe no foti tertade ɗum ɗo ko waɗi fayda karama ko ɓe wonɓe wadde ɗum ɓen ko ɓe kamɓe woni waɗande hoore maɓɓe yawre yimɓe ɓe tawata hakkitande mum alano e alqur'ana few alqur'ana jangga tan wekka suudu ɗon fayda fes fi tun ɓe mari jawdi ɓeyne awa aduna e karamo kaari oustage kaari en awa ceerno kaari yoɓe seeno ɗo men alqur'ana menen fataɗo ko janggana men alqur'ana tawa fayda alqur'ana jangga ka suudu ɗum ha hande yaha janggana on alqur'ana mo jangga tan alqur'ana fi honɗum a jasini hoore maɗa karama koji no foti ɓurnude hoore mon ɗin piiji ɗo toriki allah yo allah hawre nden e sababa sualu rabi al isbahu ma al janabati hal yubtilu sawma am la ɓeɗo landiɓe yani weetutugol no wondi e janaba tawa no hoori no anndi hoorugol bonnay korka ma bonnata korka ko mana mum ko gorko e ɓeygu mum jemma ɓe feƴƴini alhaali on ha moƴƴi ɓe wi joni wonen ha ka hoore subaka lootoɗen ɓe weetori ko ɓe maƴata tawi lanni hentade few weetino juulanoma gasi neeɓi ɓe weetino joni mana yoga e ñallal ngal tawdiɓe e o janaba ɗo ɓe wonde e janaba joni ngal ñallal ɗon hara ngal boni kangal bonali ngal bonali nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maki kanko e aicha ɓe waɗayno ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde mo yidano e sonnajo makko tawa weetay horugol woni ko suumaye ma ko korka naafilo wona ha fajiri ndin feera ko ɓaawo peeral fajiri ndin ko ɗon o loototo mana si fajiri ndin feeri haray ñallal ngal naati fajiri ndin feera tawdamo e janaba o looto o immo o yawa juula subaka holli ɗum ɗo haray bonnata donc ɓe immo ɓe looto ɓe juula subaka on ɓe kontina korka maɓɓe kan wabillahi tawfiq السؤال الخامس تسحر رجل ثم خرج فإذا المؤذن يقيم للصلاة فما حكم صومه oɗo ko gorko yette sojo o sulli o ñaami ha o haari yani o hawti tun o yani e sullare nin o darali leere o darali yaasi on o yani tun e sullare nin o sulli ha o haari o wuyɓi enni o yalta noon o tutta o yalto tawi hentinoke tawi jaka weetino jaka o dara ɗo hayno yo ceerno kaari en to e joni ka korka makko ɗo ko honno ka wayi puisque joni mana ko ɓaawo weeti o ñaami hatman kono kanko mo sikka ko jemma ɗo wona imam malik kanko o wi korka kam boni kono ko yo jogi to ngal ñallaɗon siko suumaye ha kikiɗe ko yo hoorungal kono o yoɓoyay ngal ko ɓuri sellude kon ko wonde ngal ɗo ñallal ngal bonali mo falji ñaami nela sallah sallama o maaki man akala aw shariba nasiyan fa innama atamahu llah wa sagahu mo yeggiti ñaami ma yeggiti yari ko allah ñamminimo ko allah yarnimo nokkugo o wi fala qada alayhi yoɓugol fawakimo oɗo no konta e ko gotu oɗa ko e nden ñallal ngal o yi ñamete o yeggitina mo hoori o ñaami oɗa
himo sikka ko e jemma woni o ñaami tawi jaka ko ñalorma kamɓe hokkum maɓɓe on ɗon ko gootum ko ɗum ɓuri selde konngudi karama ko ɓen ɓe inni kadi al aslu baga'u leyli fa huwa ahada bil asli al aslu baga'u ma kana ala ma kana lasli on ko hunde wonde no yonde won ɗon taw ha anden nde i wi ɗon kanko mo felliti ko jemma on ko on wooda jaka noon jemma on e wino kanko o anda almuhim korka makkan no selli kono ɓaawo andi ɗum hande kadi taw ñaamo taw yara wa billahi tawfiq sualu sadis salatu duha wannawafil ardu rakaatiha man yudimu ala arba'in aw ithnatayn hal huwa ala sunna li anna rasula sa sallam kana ida faala sunna dama alayha oɗo ko landi ko julde walluha e ɗi naafiluji o nani no wowle haray darɗe wano walluha on darɗe muɗum no inna ko ɓorde darɗe ɗiɗi ha darɗe sappo ɗa wadde darɗe ɗiɗi julde walluha ɗa wawi wadde nayyi ɗiɗi salmina ɗiɗi salmina ɗa wawi wadde jeego salminagoji tati ɗa wadde jeetati salminagoji nayyi ɗa wadde sappo salminagoji joyi kono wona immagol jemma naafa annawafilu mutlaga ala adad ko ya jokku ha kafalɗa allah sa sallam maki salatu leyli masna masna julde jemma ko ɗiɗi ɗiɗi joni noon o wi kanko o landiɗo ɗo o ka julde walluha joni o ƴetti darɗe nayyi mo duumi e ɗum ɗon e tippugol ko o nani karama koɓɓen no inna nelaɗo sallah sallam so waɗino hunde o duumatuno e mayre ma ko ɓuuri moƴƴude e dewe ɗen ko kon tigui duumiya mum kon wano naafiloji ɗin o waɗa ɗiɗi ene ko e sunna o woni hi ko e sunna o woni kana rasulullah sallah sallama ida faala shay'an dama alayhi laɗo sallah sallama o si tawino o fuɗɗinoke hunde o duumatuno e mayre o maaki ko ɓuri moƴƴude golle ɗen ko neɗɗo duumi e hoore mum kon si tawi joni o tawi ko nayyi on ka wallu ha ko ɗon o duumoto e muɗum yo wat ɗum no ɓuri hande o juulugol darɗe ɗiɗi janngo o waɗoya darɗe jeetati faɗɗi janngo o waɗoya sappo faɗɗiti janngo o watta ɗiɗi faɗɗiti janngo o ronka wadde on ti ƴettugol o duumo e ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude edi waɗugol buy accitoya kadi kono kadi ka naafugol jemma yonti ƴettu ɓuri ber konti tonata kon hay si tawi on ti waɗa ali iltisam o ina joni ko be nayo feƴƴu nayyi nayo feɓu kan noon wonde feƴƴetake nayyi ma mankintake nayyi so o ndaari tawi ko nayyi on ko ɗon foygitanimo ɗon o wawi duumade mum ella ala o anda noon jeego no dagi ɗiɗi kadi no dagi ɗon hara ella ala e muɗum wabillahi tawfiq السؤال السابع من يشترك في الغرفة مع مدمن الخمر هل يصح له أن يصلي فيها ko sukaɓe kafi chambre goɗɗo e maɓɓe noon yara e beere ha ɗon ɗita noon joni yarli ɗimmojo makko on no sellaka o juula e on chambre no gasa o laɓɓinali ka landal ɗo kono no gasa hara ko ka nder chambre tun o yarata beere nden taba amma si ko yaato yarta beere o ara o waalo nder ton ɗon ɗon la iskala fi ɗum ɗon jilɓayi ala e muɗum kanko ɓandu makko ndun ko ɓandu ɓiɗɗo adama fewntino yari beere tinna wonde kanko himo soɓi fewno ɗon tawa ka o tippi wo ɗum ɗon ko be loote ma ka o ko o memi o ko be ɗum ɗon e be loote la haysi ko nder ton o yarta beere nden so yari beere nden nder ton o hibbali beere nden nder ton no sella ka goɗɗo juula ɗon so hibbi beere nden nder ton e alal qawli jumhur wonde beere nden ko nde soɓude haray ko lootugol itta ma fitta itta haray no sella ka on tigi juula ɗon wabillahi tawfiq kono ɓe eto ha o acca ɗum ɗo torki allah yo allah accimo accina julɓe jokkuɓe ɗum ɓen fof sualu thamin man yadda'i nasaba الشريف ما دليلهم على هذا الادعاء oɗo wi woɓɓe goo no wi'ito ko ɓe shérifaɓe woɓɓe maɓɓe jinday hara no ɗaɓɓa hadiya ɓeyna hadiyatu shérif hadiya shérif on buy e maɓɓe no iratele Mauritanie ga ɓe ara ɓenna shérifaɓe no ari
woɓɓe ko kamen ga e jeeyaɓe meɗen fulɓe inna menen ko men shérifaɓe sifa wana ɗum e woɓɓe goo ɓe andete wiyeten ɓe ko shérifaɓe nokku kaari. honno woni dalil wonde ko ɓe shérifaɓe? noddita gongol na ko metti fi goto kala no wawi wide min komi hunde kaari, min komi hunde kaari, tentini hakkude ɓe andama, hakkude ɓe andama awigol menen ko menen woni hunde kaari en, min woni kohoɓe nokku kaari, mawɓe men wonno kohoɓe nokku kaari, ko mawɓe men wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo, tawi goto anduɗo ala ɗum ɗo gawola yaka falala. lakinna da'wa idha lam takum alayha bayyinatu fa abna'uhu adiya'u, kono noddita gongol no ha to jini e dalil, kono kalasili riwugol asko ha to jini e dalil, sina ɗum terto en wiyata ɓen wona ɓe shérifaɓe na ɓe askonelaɗo de, en watade pelletti, ko woni pelletti woɓɓe e maɓɓe wona askonelaɗo, ɓe nodditi tun fi ɓe heɓa no ɓe heɓira gongel, ɓe heɓira teddugal, ɓe nelde, ɓe okkore, ɓe werne, ɓe fande, ɓe ɗowte, woɓɓe ko ɗum pellet. en wiya noon ko kaari ma kaari ma kaari, woɓɓe goo no woodi ko askonelaɗo sallah sallam, asko makko no lutti, kono min komi andi kon ɓe mi andi shérifa ɓen won shérifa ɓen makka e shérifa ɓen madina, ka adi ɓe on tigi andi tigi tigi ɓeɗo ko pellet hatman, ɓeɗo ko geygol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, mi tananta ɓe mantota ɗum wi menen ko men shérifaɓe. makka no toon quartier goɗɗo goo ko kamɓe tun honno ɗon ɓen hayu sada, wonande anduɓe makka ɓen son tigi ƴawi jabal omar, ma hara ko jarwal o yaari yaagol jarwal on, son tigi ƴawi pellum ko mo cippade aɗo hewtude mo sechfa jarwal, ka sengo makko nano ɗon, on quartier ɗon fof fayda ha cippago yaratelen jiddato ɗon ɗon fof ko wiyata hayu sada, ɗon fof fay ɗon fof ko seeɗaɓe woni toon taw na shérifaɓe na leñol sallah sallam ɓe jeeya, kono andata few goto wolantama ɗum menen ko men shérifaɓe, fara mo yiɗa no mantora ɗum wo sa jokkoyimo ha neɓoy o yaltoya e goɗɗum go, hani ano pulle fuuta jori ɗon ñama ɗo follere ñaami jabere ha ñiƴe mum fof korni, inna menen komin shérifaɓe, menen komin askonelaɗo, anala ka haada. almuhim nahnu la nanfi, en riwata sayigo komin wonno sénégal, goɗɗo naarejo aran ɗo inna ko shérifajo, karamo ko amen ustad Ahmad Sow inni o rewi ɗo ngo feƴƴi, o tori woɓɓe go okkorimo, karamo ko amen inni o ko bandijo molanaɗo ni, heɗe tu mi wolata ɗo ɓaymi ɗo andi simi wolɗo joni o innay ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, minen komin madrasaɓe komin ɗumanniɓe jo okkore, kono oyi ko bandi okko ɗon ɗum, o ko bandi 100% ni ko bandi. wonoye balɗe tati o nanga ka wiyete caaroye ɗon, min ari min tawi ono nangano wujji himo soofine goɗɗo inni wo ko bandiru pippitiru ko andaro ni, ko telen wokkamo to o woniri, awa Allah waɗi tawi min buy tawanoɓe ha karamo ko amen woli ɗum, tawi meɗen tawa ɗon kadi ka o nangano. ala kulli nodditagol wonde ko shérif ɓe ko wiɗen kon lasili on, si goɗɗo nodditike asko amara dalil, ala hana wiide wona e ngol leñol ɗon o jeeya, mana kaari woni ben kaari, ɗum ha to jini e dalil en tertoda e on tigi toon. Si on tigi feni mo feni bakki e nelaɗo wonde kañum e nelaɗo ko siɓɓe, o tawyay toon, torki Allah hawring e sawaba. sualu tasi shira'u albada'i waqta at-takhfidat summa bay'ha bil ghala. ɓeɗo ko landi ko ka njula yagal, wonde société ji waɗay promotion ka arabe no takhfidat, ɓe ɗuyta wano ka arabu ɓen, wonde ɓe aray fiyogol tasfiya fi fayda on marchandise fof ɓe gayni on ɗon, ɓe adda goɗɗo ma événement ji goo
tawata sodete moƴƴi wona suumaye wono fewdo hajju ko tawat ɗo sodoɓe no ɗuuɗi ɓe ɗuyte wonde ɓe ɗuyte 50% ko yeyeteno 100 fof tawa ko 50 yeyete ɓe winde ɗum tahfidat wonde ɓe ɗuyta 20%, wonde 15%, 30%, ha 50% promotion. O wi est ce que njulajo on no wawi profitugol fewdo ka ɗum ɓuyta ɗon o sooda ɗon bus o mara. Si on promotion ɗon lanni prix ji ɗi artoy kadi wowi ɗon o yeeya noon sikki landagal ko noon ngal way ka hino dagi kono julayagal ko ya soodu fewdo ka hoyi ɗon yeeya fewdo ka satti ɗon tentini ɗo ko Allah walluma on ɗon patron maɗa no hoyni sooda fewno ɗon si a yawoyno joni ha patron ma joni kadi arti ka wonno ɗon toujours an yani a heɓay tono ko fewdo ko heɓirɗa ko hoyi kon heɓa tono kadi ko wowɗa heɓude kon ella laamu no dagi fodde komi faami kon parce que l'islam happana njulajo on tono ko o ɗaɓɓata kon ɓe arnoɓe tawilah sa sallam ɓe wi nelaɗo waɗan men prix fixé inna ɗum ɗo prix mum ko ha sabaka ɗum ɗo prix mum ko ha sabaka on woni ko Allah woni waɗa o prix on accite jiyaɓe Allah ɓen yoga e maɓɓe hendo arsike mum e juuɗe yoga ɓe naftodira o wi inna Allah wal musa'ir ko Allah woni waɗa o prix on pellet ɓay si o yanñi ndiyan ɗan saaƴi ñameteji fuɗi piji fo heɓike prix ji ɗi hoyay si o jogitike ndiyan ɗan ñameteji heɓaki prix on sattay ko hakkude ardu e talab si tawi ardu on ɓuuri talab on rahusat si talab on ɓuuri ardu on galat ɗum ko naturel noon ko noon woni pesirɗen ka makite si ɗaɓɓoɓe ɓen ɗuuɗi ɓuuri ko ɗaɓɓete kon prix on toway si tawi ko ɗaɓɓete kon ɗuuɗi ɓuuri ɗaɓɓoɓe prix on hoyay ɗum noon ko ɗum nawigol ko ko wujagol lekki ma ko ɗum annagol hara hino dagi wabillahi tawfiq. Sualul ashir ardu sil'atin bi thamanaini mukhtalifaini bayna nagdi wal ajali hal yajuz. Ɓeɗo ko landi ko yeeyugol piihum gotum prix ji ɗiɗi sertuɗi hakkude prix joni e prix ñamande eyno motoru ndu si tawi ko joni yoɓata cash ko 7 millions 500 siko ya ñawlu ndu ko 9 millions no dagi aw yadkhul fi hadith naha rasul sallam an bay'atayn fi bay'a ka ɗum no naati kanelaɗo haɗi yeeyugol ngeyguji ɗiɗi e nder ngeygu wuutu. Cheikh Albani kañum firri wonde ko noon wonde kanko dagaki ka waɗa piihum gotum waɗana kum prix ji ɗiɗi sertuɗi kono karama ko ɓe luttuɓen ɓe fof maɓɓe ɓe yaari wonde no dagi piihum gotum ko waɗane prix ji ɗiɗi sertuɗi prix si ko ɗo e ɗo yoɓata e prix si tawi a ñawloto joni noon no woodi ka tawata e mbaadi goo dagatako ɗum ɗo tigi hare naate baye tani fi baya sa ari e ndum motoru ndu waɗa misal mum jommum wi nduɗo siko yoɓowo joni ko 7 millions 500 siko ñawlotoɗo ko 9 millions inna gasi nduɗo mi ƴetti ndu kono ko honɗum mi ƴettiri ndu joni habbelam miɗo yahude ɗa mi yiidoya koto an min disodira mi anda si tawi mi ƴettiray ndu si tawi mi ñawloto e simi yoɓay joni kono noon nduɗo woni konti an ndu daƴeɗa serton ɗon on andali ko honɗum e prix ji ɗin ɗiɗi kono e hoore nani ndu sodama kono andaka taw ko prix hombo ko joni 7 millions 500 ka ko nden 9 millions ɗum ɗo dagaki ɓay si on serti ɗon haray lasimal bayu yani an yatafarraga wa yalzamu lbayu ala ahadi الثمنين بدون تعيين أحدهما فقد افترق على ثمن مجهول ما لا يجوز kono so inni awa gasi joni mi ƴettirin ndu ñamande nden ɓe serti e hoore ɗum dagike ma joni min mi yoɓay joni cash mi yoɓay joni la yahande muɗɗinɗa joni mi ƴettiri prix joni jon
hayso o yahana e mbuɗɗen o addoya ɗon haray no dagi ella lay muɗum wa billahi tawfiq. su'alu alhadi ashar zana rajulun bimra'atin fa anjabat lahu bintan فبدأ يعطي البنت الهدايا وبعض النفقة فأخبرته المرأة أنها ليست له ببنت فتركها وبعد أن بلغت 22 سنة بحثت عنه كوالد وعاد لإهدائها هل يصح له ذلك؟ أدوكو غوركو إسوناجو أكونديري وادي غولي بوندي ها ɓiɗɗo heɓi e mum jiwo ɓawo ɓiɗɗo on heɓike gorko on tawi no naɓande on kun jiwun ɗon nel dariji koltu dépense seeɗa seeɗa sonnajo mo bonidi on heɓi on jiwo o innimo he andi o wona ɓiɗɗo ma ni ka sharia mi nani karama ko ɓenno ma ka wona ɓiɗɗo ma ka sharia donc o ta dépense mo ta ɗum ano terto oɗo ko min siɓɓe am ɓen jeeyi o an a jeeyamo sharia on no wi a jeeyamo gorko on terti jiwo on wondi e nene muɗum ha jiwo on heɓoye duuɓi nogay e ɗiɗi weldiɗo nene makko mo jeeya ɗengal mo yeetoye mo andi mimiɗo andi ka be ma woni ɗum ko on gorko heɓinɗo debbo on o eti ha o waɗi contact hakkude maɓɓe o ya noddimo komin woni jiwo mon kaarijo e awa o hendi photo on wi'aɗo ko be makko almin ɓa yaari noon gorko o wulliti kanko de jiwo on wonde mo tampi mo faala yiidude e gorko on ko watta wanno ha gorko jon noon fuɗɗitike kadi e neldugol jiwo on haray ko on wonde ñawore en wowlitike wonde on ɗon na ɓiɗɗo makko ka sharia kala haqqe wono hakkude baba e ɓiɗɗo ala hakkude maɓɓe few ko wonata hakkude baba e ɓiɗɗo kon ala haqqe wonɗo hakkude maɓɓe few wa alayhi ko konti gorko janano e jiwo janano fi kala ka tagudi takwin babirayagal no toon puisque ko e maniyi oɗa taga ko ɗum waɗi jumhur en no wi sellataka o jombamo haydi imamu shafii wi ɓayna ɓiɗɗo makko no dagi hay ka o jombamo ko ɗon ɓe wirata wa in shafii an qultu galu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu ko ɗon ɓe cippi wala kullin si o ne'irimo wonde ko ɓiɗɗo adama tun na ella mo wawi okkorde mo kono noon yo o bakko mo e makko ha on artoya wona joni ko ɓiɗɗo makko tawa wona o ronaymo o ɓiƴa ɓi halalɓe ɓen kan dondi ɗum ɗon haare dagaki few wabillahi tawfiq. sualu athani ashar salatu lmaghribi khalfa man yusalli al isha bil jami gallandal ɗo ko goɗɗo ari o juulali futuro o ari o tawi jama no juula o tawti ɓe o anni ka mo sikkude ko futuro ɓe no julde jaka ɓe rendi ɓe gayno futuro maɓɓe neeɓi joni ka geeƴe ɓe woni ɓe fuɗɗodi ɓe juuli joni ko noon ñawore oɗo kanko ko futuro o anniyi yo almami en ko geeƴe anniyi imam malik e abou hanifa wi'i sellata ka annuye almami e annuye ɓawojo on lutodira fi julde wonande juulede nden ko be tawa ko julde wotere ɓe woni juulude sellata o eno anni julde goo eno anni julde goo imam ahmad e imamu shafii no sella manam sella juulowo fana ka juula ɓawo juulowo alansara ɓay ɗon mbadinin no fota ɓe lutodira noon joni so tawi kadi mbaadi julde nden fotata ɗum ɗa ko darɗe nayi ɗa ko darɗe tati ko selli kon ma ko ɓuri sellude kon mo wawi juulude ɓaawo almami juulowo geeƴe kanko anni yo ko futuro si ɓe yaadi ha ɓe heeɓiɗi tati si ɓe fuɗɗo ɗum ɓe heeɓi tati kanko jooɗo habboɓe ɗon
ɓe mo ɓe addinaɓere maɓɓe ne ɓe tawtama ko joɗɗum ɓe tajoda ɓe salmina oye mo juula gueƴe makko ɗe no sella wa billahi tawfiq. السؤال الأخير هو الثالث عشر. مجموعة من الأساتذة اشتركوا في إنشاء محضرة فأنشأوها فاستأجروا صالة ثم بعد فترة انتقلوا منها إلى المسجد استئجارا ففكروا أن يشتروا مكانا للمحضرة فجمعوا اشتراكات الطلاب في السنة الأولى وجدوا 5000 يورو وفي الثانية 5000 يورو وفي الثالثة 3000 يورو والخمسة الأولى وضعوها في يد شخص والخمسة الثانية في يد شخص والثلاثة الأخيرة ضموها إلى من كان لديه 5000 ثم تصرف بعضهم في الوديعة. السؤال: هل يجب عليهم إخراج زكاة المبلغ؟ وهل يجوز التصرف في الوديعة؟ landal ɗo ko sukaɓe meɗen wonɓe mi sikki Belgique ɓe wi ɓe sukaɓe ɓe waɗi duɗal mawɓe sukaɓe ɓe fay ɓe ɓe hunjinde alqur'an ɓe janginde ɓe luwoyi sal ɓe woni ɗon ɓe iwoyi on sal ɗon ɓe arti e juulirde kono tawi ka juulirde ɗon kadi ɓe yoɓay location kontiɓay ko duɗal ko ɗaɓɓirɗum mbuuɗi ɓe nandi fewjoɓe ka juulirde ɓe ɓenni hara ɓe yoɓini ɓe woni ɗon ɓenni joni ko honɗum haɗi ɓe ɗaɓɓa place ɓe haldi ɓe ɗaɓɓa place joni noon ɓe haldi joni yoɓe mooɓidir mbuuɗi ko fayɓe woni yoɓude ko yoɓe mooɓidir ɗin ɗon ɓe darsi ɓe place hitande arnano ɓe mooɓi ɓe heeɓi 5000 euros ɓe ƴetti ɓe jonni kan goɗɗo e karma ko ɓen toon ɓe halfinimo kaytan ɗimmere kadi ɓe mooɓi ɓe heeɓi ɗon kadi 5000 euros ɗum kadi ɓe jonni goɗɗo kaytane tammere ɓe mooɓi ɓe heeɓi 3000 euros ɓe ƴetti ɗum ɓe jonni goɗɗo gon ɓe jonno 5000 euros on woni 8000 euros joni noon goɗɗo e kamɓe karma ko ɓe toon nandi ha toon jinnoyi e buuɗi yiiti doyi e jonnaɗo o ya 3000 sakkitiɗo o ƴetti ɗin noon o jonnimo o hunti haaju makko no gasa hara kamɓe kaf ɓe fof ɓe andodirali ɓe jogi ɓe addi ɗo lande ɗiɗi e nder e ngal huwodiral ɗo landal arnal ngal ɗi mbuɗɗi ɓe mooɓi ɗo fii ko ɓe ɗaɓɓira place kaɓe jangina ene ɗi zakka no waɗɗiɗi ka zakka waɗɗaki ɗi landal ɗimmal ngal ko ɓe waɗi ɗon goɗɗo ƴettugol mbuuɗi kafaɗi ɗin jonna goɗɗo fi yo huntir haaju makko tawa luttuɓen anda hewre ko kalifu no dagi ka dagaki mbuuɗi mooɓaɗi fi ko waɗire goɗɗum harana fi njulayagal ko waɗire fi Allah mooɓama mbuuɗi mooɓama fi ko darnire juulirde ma ko darnire markaz markaz on hara wona fi njulayagal ma ko waɗire do ko wallitore yimɓe miskinɓe ɗin ɗon yani na fi neɗɗo gooto wona kadi fi commercial ɗin ittantaki zakka kono noon si mbuuɗi mooɓama fi ko waɗire commercial ko ɗi waɗira ɗo ko fi ko waɗire goɗɗo fi yo ɗi ɓeydo investugol ɗin ɗon hara zakka no waɗɗiɗi joni noon kamɓe andi ko honɗum ko fi njulayagal ɗi ɗaɓɓira par ce que njulayagal nano yago soda marchandise um adda woni njulayagal sa soodi leydi anni yeyitugol ko njulayagal sa soodi suudu anni yeyitugol ko njulayagal si a darnude suudu fi ka luyna ko njulayagal sa darnude markage fi ko yoɓina yimɓe ko njulayagal si tawi ɗo ko fi njulayagal fi ɓeydugol ɗi hara ɓe ittane ɗi zakka si tawi ko fi Allah hara ɗi ittantake zakka amma kalifu halfinaɗo on la yatasarraf illa bi idni l muude halfinaɗo fewjata fi kalifu on
sina hara halfinɗo on newnu mana fewjugol ngol wona yo ñawlu ɗum goɗɗo wona yo ƴettu ɗum o sensa o waɗira business wona yo waɗu hay fus kalif on ko yo wonu ko kalif ko wadi'a ko amana yajibu alayhi an yuhafida alayha summa yarudduha ila almudi haythu talaba aw matar talaba dagaki ka o waɗa hay fus kalif on si wona hara halfinɓe ɓen fof siko ɓe buy halfini ɓe fof ɓe halda ɓe fotta men newni joni ƴettu o 3000 ɗo jonna kaarijo e hoore hunde kaare hoore yo artir e délai kaarijo kono kanko tun o haalda tun o fotta e goɗɗo toon joni haysi ko membre jo toon o ƴetta on 3000 o jonnamo awa joni waɗɗum ɗo ha artiroya ɗum ɗo gare ko taaddi si bonoyi o yoɓay no anda halfinaɗo ɓe inni yadu amanatin lakin malam yataadda aw yufarrit halfinaɗo jungo mum gon ko jungo hoolare na jungo yoɓingol kono noon ko si o welsindaki ma o bonnali haray yimɓe bus no jogui o ella ɗo siɓe halfina ɓe nano oli e mbuɗi walorgol ni accumi ɗumanno ɗo mi taƴira ɗo mi tokkira ɗo on ti waɗa taƴa tokka taƴano ron ka heɓde no tokkira fayda ko tuma on mbuɗɗi kaloyiwo jom mbuɗɗi heɓata haaju e muɗum ena joni haray ene oustage en docteur en haray ko min halfinon ko hara meɗen faala seheren ɗuman ni ɗo alhaali kisan e tuume ɗon min ɗuman ɗo kono alhaali ko ɗum wat harina ko hani yimɓe bos noon ko noon watta ina noon o ɓay ɗo lebbi nayyi ɗo wala haaju majji ɗo lebbi nayyi ɗo e ɗum haray mi ɗumannike ɗo mi waɗa ɗo to mi soɗo mi ɗumanno ɗum noon ko heewi kon on tigi heɓo Allah wirtoyay on tigi machine wujjaɗo o andina joom makko goɗɗo ƴettimo kaalisi halfinaɗo jawdi halfinadi a memidi nde andina joom halfinnoɗo on wonde a kalete nokkugol tawa be o anda toriki Allah yo Allah waɗu en nunɗuɓe hoolaɓe fewɓe huloɓe Allah tentini kadi ka huwodire e ka jawle haray darɗen wona ɗo e hoore mi weltanike en onon wonɓe ɗo yuɓɓidirde hakkude yewtoɓen e yewteteɓe ɓen kamɓe musidɓe wonɓe e darude ɓen e wonɓe heɗade ɓen fof ɓe jarnama ɓe weltanama en tori Allah yo Allah weltana yo Allah jarnu en o jarna en golle men ɗen kadi o waɗna en hara golle men ɗen fof ko fima ko kanko tun hara cheytane ala toon goɗɗo ala toon gueɓal hay hunde وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. fewno ɗo kamen ɗo juulugol ngol fana on ɓorde 13h10 haray natugol ngol naati ko ɓena zawal on kono fayda ko wona juulade fewno ɗo ko 13h ɓorde 35 ha 40 moƴƴi kawnti juula 13h35 40 alansara on 13h30 ha 40 ɗon kadi no moƴƴi ha 45 kam woni 16h ɓorde 16h15 16h20 haray wagtu on naati kono nennugol ha wona pellet ko ɗum ɓuuri moƴƴude futuro on 19h20 haray noddingol ngol fewndike siko taƴo mo wawi taƴogol fewn ɗum juulugol ngol o acca ha 19h30 gueƴe ɗen 20h25 haray gueƴe ɗen naati no moƴƴi kawnti acca ha 20h35 40 o juula subaka on 5h15 haray wiyata kon fajiri ni feeri kono no moƴƴi ka on tigui juuloya 5h35 ha 40 ɗon haray ka woni pellet nam ɗon ɗo ko Conakry e ko woni takko Conakry ɗo kon amma raison ji woɗɗitiɗɗin ɓen kadi no jogui horaire muɗum feere ɗo ko horaire Conakry e ko woni takko Conakry kon ko ɗum woni yewtuɗen ɗo fi muɗum suka musidɗo meɗen no Gambie ɗo hemo tori en enen fop kala nanɗo konngol angol ɗo mo tori en fof du'a mo jogui nawnare seeɗa mo hato yini du'a julɓe ɓen
eɗen wasi omo kanko e hoore makko yo immo ka tataɓal jemma sakkitingal o toro Allah yo Allah ittan mo nawnare nden yo Allah lontinan mo cellal duumingal enen kadi hara e wattore mo ɗon yen tori Allah subahana taala kanko ni sellinowo yo sellinmo kanko ittata nawnare yo ittu nawnare nden kanko jogui cellal ngal addata cellal kala ka cellal iwata yo Allah okkanmo cellal tabutugal Allah okkaden fof cellal tabutugal duumingal asalullah al azima rabbal arshi al azim an yashfiahu shifaan ajila asalullah al azima rabbal arshi al azim an yashfiahu shifaan ajila asalullah al azima rabbal arshi al azim an yashfiahu shifaan ajila asalullah al azima rabbal arshi al azim an yashfiahu shifaan ajila asalullah al azima rabbal arshi al azim an yashfiahu shifaan ajila أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا طهورا إن شاء الله طهورا إن شاء الله اللهم رب صل على محمد وسلم jama weltanama tawde de amin gaade siba programme on ni ka radio lawol kisal ɗo de groupe haji wonɓe takko meɗen ɗo ɗe fof muɗum haray o weltanama yo Allah yoɓi on ko ɓuuri moƴƴude wawen gollitide ɗum ɗo haray rendez-vous ji meɗen ɗin enen karama ko meɗen ɗo kadi inchallah ko dimanche wonno alkamisa on ɗen mari Alhaji Boubacar Diaré juma ɗen mayiɓe ka radio lawol kisal kamɓe Alhaji Boubacar Diaré e ko yowiti fi o lewru ndu wonɗen ɗo joom bente si allahu newni e jaam tawi hawri mawɗu on hawru munasaba e ko ɓe suɓani en waɗugol ko haray ɗe waynitowa ɗo ɗe yo allahu welnu en e jaam hokka en baraji ko hiriduɗen ɗo kon haray rahmatullahi wa barakatuh